Yes, reka rero nongere mbaye ikaze kandi mbifurize gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV. Hanyuma rero reka mbashimire kuri gahunda zacu za buri munsi tugenda tubagezaho, ariko mukagenda muba bambere mu kuba mwagenda mukurikirana inkuru zacu muri rusange. Rero reka mbibashimire muri rusange, ariko nago nabura gushima baba bakoze subscribe kuri channel yacu, ntabwo rero nabura kubashimira cyane. Ikindi kandi nawe uba wakanze kukazogera kugira ngo ubu wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe ziba zimaze gusohoka. Reka nawe mvuge ngo uri umuntu w'umugabo cyane. Abadukurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese rero reka mbahe ikaze, hanyuma n'abadukurikiye bari hano mu gihugu cyacu n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, mwese reka mbahe ikaze muri rusange. Rero ni M24 TV. M24 TV rero urabizi ko ku makuru abagezweho turi abambere muri rusange. Ushobora kubona inkuru zacu ukazikurikirana ndetse ukaba wanazisangiza n'abandi kugira ngo bagende bihera ijisho bimwe mu byo tugenda tugarukaho bigiye bitandukanye. Hanyuma rero gitifu urwaye sida ndetse n'imitezi mu karere ka Muhanga akaba ashinjwa gusambanya umwana agamije kumwanduza sida. Ni ibintu rero bibabaje niba ibi biri kuvugwa mu karere ka Muhanga ari ukuri. Kubijyanye n'uyu gitifu rero urimo arashinjwa gusambanya umukobwa agamije rero kumwanduza agakoko gatera sida muri rusange. Hanyuma rero ubushinjacyaha bukaba bwasabye ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga afungwa by'agateganyo iminsi 30 kubera ibyaha byo gusambanya umukobwa ku gahato no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi afite virusi itera sida ndetse n'imitezi. Urumva ko rero ari igikorwa yakoze kigambiriye, hanyuma bukemeza ko yari agamije kuyimwanduza. Hanyuma rero ubushinjacyaha bushinja umucungamutungo wa kabari uyu mukobwa, ndetse rero ubushinjacyaha bushinja umucungamutungo w'akabari uyu mukobwa akoramo kuba icyitso cy'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga no gucuruza abantu. Akaba rero ari umwe mu bakobwa nabo bashinjwa rero kuba icyitso cy'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge rero wa Muhanga no gucuruza abantu muri rusange. Umukobwa rero ushinjwa cyangwa se ushinzwe ubufatanyacyaha n'uyu mugabo we akaba ari umucungamutungo w'akabari. Uwo mukobwa bavugwaho ibyo byose akora mu iburanisha rero ryo kuri uyu wa kane tariki ya 22 ubushinjacyaha mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye bwashinjije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga icyaha cyo gusambanya umukobwa ku gahato no kugambirira kumwanduza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo ndetse na virusi itera sida tutayibagiwe. Umva ko rero uyu mugabo afite ubugome bukabije cyane rero kuba yarahohoteye uyu mwana w'umukobwa ndetse akanabikora ibyo bikorwa byose, akanakora iyo mibonano mpuzabitsina itanakingiye mu rwego rwo kuba yakwanduza uyu mwana. Hanyuma rero ubushinjacyaha buvuga ko bufite raporo ya muganga yemeza ko uyu gitifu afite ubwandu bw'agakoko gatera sida ndetse n'imitezi, bityo rero akaba yarakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ashaka kumwanduza. Ariko uyu muyobozi we avuga ko atarazi ko izi ndwara zifite. Urumva ko rero ari ibintu bitangaje niba ubushinjacyaha bwemera ko bafite raporo ya muganga ariko gitifu akavuga ko atabizi neza ko izi ndwara zifite. Urumva ko harimo amanyanga rero ku bijyanye n'iki kirego cya gitifu muri rusange. Hanyuma rero mu rukiko, ubwo bari mu rukiko rero urego yavuze ko yamenye ko yanduye virusi itera sida ari uko apimwe na muganga ubwo hakorwaga iperereza. Ni kuvuga ko mbere yo kuryamana n'uyu mwana ntabwo yari azi ko afite virusi itera sida, ahubwo ubwo hakorwaga iperereza kuri icyo cyaha cyo gusambanya umwana ku gahato nibwo rero basanze afite virusi itera sida. Hanyuma rero ubushinjacyaha ku rwego rw'akarere ka Muhanga RIB mu isaka ryakozwe kugira ngo hamenyekane ko yari asanzwe afite cyangwa se afata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida, ngo basanze rero nta miti iri mu rugo ry'aho gitifu acumbitse. Ni ukuvuga ko rero bajya gusaka ubugenzacyaha rero ku rwego rw'akarere ka Muhanga, ubwo ndavuga urwego rushinzwe ubugenzacyaha rwo RIB cyane mu karere ka Muhanga rero bakaba baragiye kumusaka ariko ntibagire ikintu kimwe bamusangana ku bijyanye n'iyo miti. Hanyuma rero
bakaba baramusakiwe mu rugo hacumbitse. Hanyuma rero umwunganira mu mategeko asaba ko hakoreshwa izindi nzira zo kumenya niba umukiriya we asanzwe ari ku rutonde rw'abafata imiti. Akaba aribyo rero byagiye bigarukwa. Yanasabye kandi urukiko ko bamwe mu cyangwa se mu batangabuhamya bakoreshejwe muri uru rubanza batahabwa agaciro kuko hakiwe cyangwa se hakiwe kubazwa abaturanyi be, kubera ko harimo ababajijwe mu batangabuhamya barimo n'abafitanye isano n'uregwa. Rero n'ibyagiye bigarukwaho mu rubanza rwaburanishijwemo rero umunyamabanga nshingwabikorwa ushinjwa icyaha cyo gusambanya umwana ku gahato ndetse akanamutera zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubushinjacyaha buvuga ko rero hari n'ubuhamya bw'umukobwa bufite wemeza ko gitifu uregwa yamuhatiye gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato nta gakingirizo afite, ariko ubu rero ntibwagaragajwe mu iburanishwa. Ntabwo bwigeze bugaragazwa. N'umushinjacyaha yagize ati umukobwa yavuze ko yaje kwa gitifu saa 7 z'ijoro aje gutirura amacupa y'inzoga, ageze iwe amuhatira ko baryamana. Ashatse gutelefona uyu muyobozi azamura ijwi rya radiyo kugira ngo hatagira umwumva. Urumva ko rero yamufashe ku ngufu rwose. Nk'uko ubushinjacyaha bivuga. Nubwo rero ubushinjacyaha buvuga ko amakuru bwahawe n'uyu mukobwa ari ayo ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Mu nkuru Umuseke yasohoye tariki ya 9 Kanama uyu mwaka rero uyu mukobwa yemeye ko baryamanye nyuma yo kubyumvikanaho. Kuvuga ko rero mu nkuru iheruka Umuseke waguze rero dukesha inkuru bavuze ko uyu mukobwa ku itariki ya 9 Kanama uyu mukobwa yemeye ko baryamanye nyuma yo kubyumvikana. Umuyobozi yemeje ko rero kuryamana n'uyu mukobwa habaye mu bwumvikane kuko atigeze ataka cyangwa ngo atelefone habure umutabara, kuko ngo n'umukozi wo mu rugo yari ahari. Umukozi wo mu rugo kwa gitifu nawe yari ahabaye. Hanyuma rero mwibazwa uyu mukozi wo mu rugo yavuze ko yababonye binjira mu nzu, bicara ku meza barasangira, barangije kurya bajya mu cyumba bararyama, ariko ntiyumva utaka cyangwa utabaza. Mu kwiregura rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga yemera ko yararanye n'umukobwa ubwumvikane kuko yamukuye mu kabari nijoro, kandi ngo aho yamutereteye hari n'abandi bantu bakaba baranakozweho iperereza. Kuvuga ko rero ibyo uyu munyamabanga yakoze nubwo bamushinja ko yamufashe ku ngufu, ubwo aribyo bimushinja cyangwa se bamushinja mu rukiko, ariko bakavuga ko baryamanye ku buryo bemeranije. Hanyuma gitifu avuga ko kandi kumenya ko yanduye ko gatera sida yabimenya bibwiwe na muganga umunsi bamufata bakamupima. Yanongeyeho kandi ko bakora iperereza bakamenya niba hari fishi afatiraho imiti ihari, cyangwa bakabaza inzego za Minisiteri y'Ubuzima ko ari mu mubare w'abafata imiti mu gihugu, kuko ngo bose barazwi. Avuga kandi ko yagize intege nke nk'umuntu, kandi ko bakwiye kubitandukanya n'inshingano afite zo kuyobora umuryango we ndetse n'umurenge muri rusange. Mu iburanishwa rero ry'uyu munsi hagaragayemo umucungamutungo uzwi nka manager w'akabari. Avuga ko nta mugambanyi cyangwa se nta mugambi yageze agiraho kugurisha uyu mukozi ndetse n'ubufatanyacyaha ubwo ari bwo bwose, kuko yari yizeye ko ibyo agiye kuzana abigeza mu kabari. Hanyuma rero ubushinjacyaha nabwo ntibugaragaza ikiguzi yahawe kugira ngo uyu mukobwa ajyanwe n'umuyobozi w'umurenge. Avuga ko rero umukozi we agarutse atigeze amubwira ko yahatiwe gukora imibonano mpuzabitsina ku ruhande rw'umuyobozi cyangwa se rwa manager w'akabari. Hanyuma rero abunganira abaregwa mu mategeko bahawe ijambo bavuga ko batazi impamvu itumye aba bombi bakomeza gufungwa, ahubwo bakavuga ko hari byinshi inyuma y'iki kibazo. Bahuriza ku kintu kimwe cy'uko uyu mukobwa bigaragara ko yari yumvikanye n'uregwa kumusambanya, bityo urukiko rukaba rukwiye gusuzuma impamvu z'iki kibazo. Abakurikiranye rero iburanisha bamwe bavuga ko umukobwa ashobora kuba yarahatiwe n'abantu batumvikana n'uyu muyobozi kumurega bagamije kumutesha akazi. Bagamije rero kumutesha akazi muri rusange. Nyuma amakuru avuga ko hari bamwe mu bayobozi bakorana nawe bahamagaye umugore ufunze bamusaba ko atanga ikirego arega umugabo we, ariko we arabyanga. Abandi bavuga ko rero umukobwa yifuje ko umuyobozi amuha amafaranga y'umurengera hanyuma undi akayamwima. Urukiko ruvuga ko rero rugiye gusuzuma icyifuzo cy'ubushinjacyaha n'iby'abaregwa n'ababunganira basaba uko baburana bari hanze. Icyemezo cyarwo rero kwifunga n'ifungurwa
kizasomwa tariki ya 26 z'uku kwezi kwa munani mwaka wa 2019 hagati y'umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge hariya mu karere ka Muhanga ndetse n'umukobwa bivuga ko yafashe ku ngufu ukora mu kabari ndetse haba na manager w'akabari nawe ushinjwa ubufatanyacyaha. Ese mwege murabyumva mute? Inkuru murayumva mute? Se Gitifu murumva yakomeza gukora imirimo ye nyuma y'ibyo byose bamurega ndetse banamushinja bijyanye no kuba yahohotera uyu mwana w'umukobwa, mu gihe rero kandi bivugwa ko uyu mwana w'umukobwa ndetse n'abandi bamwe na bamwe hari n'abagiye basaba Gitifu kuba yabaha amafaranga ariko akayabima, ndetse harimo n'uyu mwana w'umukobwa n'ibindi byinshi bitandukanye ndimo ndagenda nkugezaho muri iyi nkuru muri rusange. Nyuma byinshi bindi rero mukazamenya kuri tariki mu gihe urubanza ruzaba rusubukuwe. Reka mbashimire rero mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza muri rusange.